jer ja ne dozvoljavam, ja nikada nisam dozvolio, ni ja, ni bilo ko iz mog okruženja, Ratku Mladiću, da ode u Potočare i da kaže došlo je vreme da se osvetimo Turcima posle 500 godina za sve ono što su nam uradili i za 4 dana pobije preko 8.000 ljudi, zatvorenika, podsjetiću. Zašto je to urađeno tako i kako se, na koji način to pravda prethodnih 20 godina? Tako što pomenuo je gospodin Miletić srpska sela u okolini Srebrenice, tu se misli na Bratunac, misli se na Vlasenicu i tako dalje, da ne nabrajam, da ne gubimo vreme. Manipuliše se sa tim žrtvama. Kaže Dodik i kažu zvaničnici svi, ubijeno je 3.500 ljudi, civila, 3.200 civila ili 3.500. To nije tačno. Druga stvar, kad se pogleda tačna struktura, a ja sada gotovo da citiram, po sećanju možda ću da promašim za nešto malo. Znači, Komisija Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i šta se sve događalo tokom rata između 92. i 95. je zaključila, Komisija Vlade Republike Srpske, da je stradalo oko 2.500 ljudi ukupno u tim opštinama oko Srebrenice tokom celog rata između 92. i 95. Kad se pogleda struktura, a rađena je analiza po mestu stradanja, kad se pogleda i struktura u kom vremenskom periodu je bilo najviše žrtava, najviše je bilo žrtava 92. godine na početku rata, negde skoro oko blizu 2000, a civila negde oko 200 i nešto. To znači da u ovom periodu kada je Srebrenica postala zaštićena zona i distrikt 93. ne mogu sad tačno da kažem da li juni ili juli 93. Nakon toga je bilo minimalno srpskih žrtava u toj zoni, a to se uzima kao ključni argument. Došli su i pobili su Srbe civile i onda, eto, razuzdani Ratko Mladić je morao da se osveti usput pored Turaka i za ovo što se desilo. Ovo što ja govorim, ja zaista nisam srećan što se sve to uopšte desilo, ali ja mislim da je naša dužnost, dužnost je Srba da o ovome pričaju. Ja molim sve političare, neka to bude i šlagvort, kako one na vlasti, tako i ove u opoziciji. Saberite se ljudi, nemojte da sejemo novo zlo budućim generacijama.